Errazkin oso txiste txarran aldi berean barrera egiten didan horietako bat. Bueno, hemen dena prest. Ea beste egunekoa ondo egin genuen eta abar, beraz, kargar partida. Eta hemengoa, bai. Vale, konforme. Bakarrik urratzen bada jokoa guretzat askoz ere hobeto izango da. Vale. Orduan jarraituko dugu hemen gauzak apurtzen eta bat. Bueno, diru eta bar lortzeko mesedegarria denez baseatuko gara alik eta diru gehienen irabazten. Hemen azken begiratua Rivendeli emango diogu. Eta orain jarraituko dugu aurrera purekin kizunean. Uste dut hautatu beharko genukela Gandalf kasu honetan. Iepa ibila! Ongi etorri zuzeneko honetara, joango gara hemen gauzatxoak eta dirua lortzen. Eta pertsonai ezberdina jotzen eta bat. Bale, zubi bat, hemendik pasatzeko eta bar. Txarrer nada ez dakitela iesik egiten eta bar. Hemen normalena, tiro egiten diozu zuaitzei eta diru ematen dizute. Zitxare legoren gauza bat denez, jarraituko dugu hemen gure eginkizun politenetan. Diru gehiago... Bueno, horrengo badirudi ezin garela joan. Jarraituko dugu, dirua lortzen.
Hemen esplorazioa oso garrantzitsua da. Hemen txiribuelta egiten, Dark Souls Lego deituko diogu joko honi. Hala, hiloak. Bueno, jarraituko dugu gure bidetik aurrera. Ea behintzat Atmoriako mehatxek iraltzen garen. Vale, bideo bat. Arratsalde on ilargi. We must take the pass on Carathras. Boromir. Give the ring to Frodo. I hear not. Vale. Hala, patata saku baten moduan. Vale. Lehenengo eramongo ditugu hobitak gurekin. Liburuan agertzen zen moduan. Hala. Eta azken hobita hemen. Vale, guazen aurrera. Aukeratuko dugu ipotza. A ver. Boromir. Guztiok batera eta azkenengoa Gandalf. Gandalf grisa. Vale, hori ez. Gandalfekin aurrera. Orain Gimli.
eta gero isa, vale. Isa. Vale. Gimli bete berak eta bi egiten. Vale, inbarduko Gimlirekin. Eso, Rae. A ver, vueltan. Ah, vale, Gandalf egin da. Ah, vale. Vale, horra heldu gara. Horreltzeko hortik. Hemen langile bat. Vale. Beste jokatu bat. Frodo. Eta esatzen badu lehenengo esaterako Gandalf. Hori da. Hortik jarraitzen dugu. Ona. Hortik aurrera. Suposatzen dut bestea jarraituko digutela, bale. Hemen zer egiko dugu. Eta diru gehiago. Vale. Aragorn nora zoaz. Vale,
base bat edo dela ikusten da. Eta Legolas hirugarrena. Sam su ha visto. Dut oinarrituta dagoela bai liburuetan eta bai filmeetan. No. Ira pasatzeko. Zenbat eta pesa gehiago izan hobeto. Vale, ahora quién es. Elfoak arinak direnez, ba bueno. Hemen Legolas Tomb Raider balitz moduan. Nórdico podía tener. Hartuko dugu Legolas. Bearekin, gora. Zein errez eramaten dituen Legolas pertsona. Vale, recuerda Goya. There is a firm voice on the air. Tengo duda, en este va a apuntar. Yago.
badaki. Ez dut nahiko argi ikusten dela. Vale, a ver. A ver, no l'he inverdutat. Porra. Vale, Boromir. Oraindik ez. Vale. Vale. A ver. A ver. Vale, behar dugu, Merry. Ez, behar dugu Sam. Vale, guazen pizkanaka pizkanaka. A ver. Sam. F. Harry F chatean mesedes. F asko daude. Ah, vale. Joateko gora. Ah, vale, ez bera goaz. A ver, ahí tengo que... Vale. Va a ser una borrera. Uf, a ver.
Company. A ver. A ver. A ver. Norekin izan daiteke hau. A ver. Vale, es. A ver. Vale, itxaron behar da gian hori bukatzen dutean. Hori da, vale. Hori zu da ikuz. Horrelako gauzak ere gertatzen. Eta azken, lehentzu jartzua. Vale, azken lortu dugu hau pasatzen da. Vale. Alright. Raketan dengo du.
Holy crap. We must get up the mountain! Make for the Gap of Rohan! Gap of Rohan takes us too close to Isengard! Let us go through the mines of Moria. Let the ring bearer decide. Hala. We will go through the mines. So be it. Moria, bateak. Vale. Orduan hemen etxeak izango ditugu, hori jona da. Eta ere... Both doors are invisible when closed. Yes, Gimli, their own masters cannot find them if their secrets are forgotten. Why doesn't that surprise me? Sam. No hay dos. Esta aquí se está la coma, ya verlo. Vale, a ver tu lugar a Goya. Ahora guían Legolas. Ya no vete sobre el bicho. Shuka Woods activa según. Está Gimli. Vale, conforme, va a ser una barrera. Legolas sexo, vale, herida. Mia bigarrena. Eta bat bakarrik falta. Ahora. Ahora. Vale, pues en la lancha pizkanaka.
Suposatzen dut bete fondo izango garela. Vale. Hemendik bera. Gora. Vale. Conforme. Legolassekin. A ver. Ja, topatzen dudan beste gusati bat. Bueno, hemen holdedores, hau serioagoa da. Vale. No, begira. Sereno, nada. Eta hemen gure esan piromanoarekin. Vale. Zer gehiago bilatu beharko dugu. Vale. A ver zerekiko dugun hemen. Ai, berriro eta. Mi esker jarregi. Hau ere bere funtsa dauka. Lástima si no la Juan Legolassekin.
casa harra edo sakurraren putxa. Saiatuko nahi xamekin, lortzen dudan. Vale, Jimbilekin izan barko da. Bueno, Legolas uste dortik ez da sartuko. Zer ez dut ikusten.
Joder. Ah. Venga ya. Ah, vale, Orain. It reads, Doors of Durin, Lord of Moria. Speak, friend, and enter. It's a riddle. What's the Elvish word for friend? Melon. Vale, ordudu azkenean. Oh, 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 oh. Vale, vale, gutxiago. A ver. Nada.
ir pixkana. Ahora, hostia. Bueno. Ez dago txarto. Jarretu dugu. Noski. Ja, bueno. Anda al sur. Lena. Soon, Master Elf, you will enjoy the fabled hospitality of the dwarves. Roaring fires, red meat off the bone. Into the mines! We now have but one choice. We must face the long dark of Moria. This, my friend, is the home of my cousin Balin, and they call it a mine. A mine! Bueno. Gimli! No. 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 Oh. Here lies Balin, son of Fundin, Lord of Moria. It's as I feared. We must move on. We cannot linger. Legolas. Vale. Sure. A ver. Está gran verdugo. Oh no. Legolas. Vale, Vester día faltaba. Ahora Marco Dugu. Ahora. A ver.
nora eraman behar dugu, hau. Hortik ez. Baina nora eraman behar dut. A ver. Goazen gauza gehiago apurtzera badezkoa. Déjame, ez dut ulertzen. Ah, vale, ya. A ver. Fool of a took. Frodo. Orcs. Etor daitez, oraindik badago ipotxi hemen.
Ah, vale. Terrain set. A ver, Sam sartaginarekin ere puntazo bat da, They have a cave troll.
Vale. Follow me. Arima galtzen nago. Horko madarikatua.
Oharrak dira. He's alive. I think there's more to this hobbit than meets the eye. Mithril. To the Bridge of Khazad-dûm. Peregrin Took on Sauron.
vale, men. Vale, video de inmersión. Soy yo la... Vale. No sé horrela dugu da. Egia da oraindik ordu erdi daukagula zuzenekoa amaitu alizateko eta gero errazkini egiteko raida. Beraz, ba bueno. Bentsate amore handi bizitza. A ver. Pulsa egiteko hori, vale. Ez dut ulertzen. A ver. Vale. Vale, ahora azpian agartuko gara, vale. Bueno. Vale, exacto. Sam, te mato ahí. Venga, Sam, sagaz. Vale.
weapons! Fire! De momento hago eso épico. You shall not pass! Ally, you fools! Va Gurganda. ¿Eh? Bueno, hago ese épico. Pues en Gandalf. Además yo como... Superman, baina zio zer dinako.
Eskailera bat. Ze pikutara, zuek zaren dut urkaitarrak. By nightfall, these hills will be swarming with orcs. We must reach the woods of Lothlorien. Frodo! Miraririk ere ezin dugu egin. Bai, jarrikotuko dugu abenturarekin noski. 20 minutu dauzkagu eta 15 inguru gutxi gara bera. Do you know how the orcs first came into being? They were elves once. Taken by the dark powers, tortured and mutilated. A ruined and terrible form of life. Now affected. By fighting Uruk-hai. One of the halflings carries something of great value. Bring them to me alive and unspoiled. Kill the others. Saruman. Atzera. Hemen aurrera.
bueno, hemen jarraituko dugu Lothlorienera, behintzat. Apur bat barmea egiteko eta bat. Ongo litzateke joko hau hipertzentzako izango balitz. Hortik ez. Hemen, gozen Galadriel ezagutzera. Zuaitz bat, goazen ezagutzera. Vale. The quest stands upon the edge of a knife. Stray but a little and it will fail, to the ruin of all. Huh? May these cloaks help shield you from unfriendly eyes. And for you, Samwise Gamgee, elven rope made of heathline. Thank you, my lady. Farewell, Frodo Baggins. I give you the light of Erendir. May it be a light for you in dark places when all other lights go out.
cross the lake at nightfall. Hide the boats and continue on foot. We approach Mordor from the north. We should leave now. No. Orcs patrol the eastern shore. We must wait for cover of darkness. Where's Frodo? None of us should wander alone. You least of all. I know why you seek solitude. There are other ways, Frodo. Other paths that we might take. I know what you would say. And it would seem like wisdom, but for the warning in my heart. Warning? I ask only for the strength to defend my people. If you would lend me the ring. No. Oh! It should be mine! Give it to me! Frodo? You go to your death, and the death of us all!
Opa, xitalko. Baina, a ver. Agian harriko eskor bat. Topatu beharko nuke. Bueno, Full HD usten didan jokoak. Baina justo bat pasabideren bat. Larri hori botatzeko. Ah, vale. Vale, watching over there. Vale, ahora. Vale, hor beste pertsonaekin zozerekin beharko dugu. A ver, se montatuko dugu orain. Ni Star Warsekoa baneukan PlayStationerako. Pizkanaka gauza gehiago lortzen. Ahí va. Eran topatzen gordetzeko hori eta ingo diogu errazkini raideo. Momentazo, Bueno, lagunok, hau meno txiko dugu.
Gorde dezakegu. Zuen gaia. Bueno lagunok, hau hemen utziko dugu, espero du gustoko izan zaizuela, joan ez raida prestatzen, gainera ez diot Twitterren jarri hau. Zonalde hau saiatuko nahi zurrengoan pasatzen eta lista horatzerik gabe. Errazkin ez aldago. A ver. Ez dakit non dagoen. Sartu naizela? Hemen etxuko dut, ez dudan dantz ikusten errazkinoren zuzenean dagoenik, moztuko dut zuzenekoa eta, honekin da izuela guztioi. Agur.